Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat everyone. Apa ni ba bengo uronyo. Mudah-mudahan urun don bersehat memandum yang ban cerita. Ino tanuk pegah baju hai ya. Baju kisah kalau kisah untuk tak jauh belang sino di Paris. Ai umum ji sama cik lagi tak jauh belang pak lain lah lagi tak jauh belang di Aceh sini. Cuma nyo beda bacut di Paris no tak jauh belang dan kiban ke kumit dulu sino di Paris jino ke saksikan memandum le urung don. Nyamban jino tatamang du dalam acara tatamang ju dalam acaranya ke muno jauh belang sino di Paris lagi on kalian. Sama je lagi di Aceh umum je babak lain kan nam di Aceh si Padang Jawa ke model muno jauh belang cuma nyo beda je lun jauh belang sino di Paris behek ne urang rono pre ne saksikan tapi rumah yo jino laju pah long jauh belang ba Menara Eiffel di Paris mamihan patih kalian juga ronian kalian kalung lu kalian Ambai Menara Eiffel ni di Paris Ni bak bengoronyon kala. Ban cerita ni sama sini babau ni sama lagi di Aceh ni. Mai Paris ni boh ji boh lelethat karena ini Paris perawatan ji bau tu digatan letai boh baja bau makaji boh pun habis-habis ban cerita ni dulu pun idang jibat tanyo ni. Fikir ke haidang dulu ni tariknya laju ipa dulu ban yang kemuno situasi no alhamdulillah pun padi gagat tadin kalau ni ban mudah-mudahan bujik ke rezeki tanyo kan ban ino tajak jubanya ba ukur Menara Paris kiban ukur Menara Paris pehanan tu lewat rono ukur Menara Paris ilong ka hek tak we ino kaji ba ukur Menara Paris we ban cerita waron kiban ni mi aku met dulu nala lagi na puta-puta ba ateng belang na ciam ateng belang padum ga ka nian ne pe lam ateng belang nyo ka tro tajak baknya ba ukur Menara Paris langsung na mayang-mayang ni ban kanya ni Menara Paris Menara Eiffel ni kangalun pegahnya kaji bak lung lele ino bak utom Menara Paris ni kaji ilung bikele ka lung bohubat lung bohubat ju lung lele ka je ke lagi nyo ka kuning ukur Menara Paris ban cerita yang dah nak pegah mi tak jauh belang pek tak ada tu manteng mi aku met dulu tak baik ia dua ni lele ta tura dulu kan ka ceria berkuang tu tajuk ju ilian kan mengacir berkuang tu untuk tambah tenaga dulu man awak adon jauh belang ho malah kiban mi lung lagi lung jauh belang alhamdulillah padi hingga takbir Allah Taala ban ana luah BO hagai belang ni man bau letak inoi alhamdulillah sila muka padi belang aja tak kau bau tu mah karena bau katua tak sin nyo tabduh ju kuno tiga long nyo deh Menara Eiffel remium ambai Menara Eiffel ilong ba haba na gat tajau pegah beda ngon YouTuber lain ji YouTuber lain ji panena halo guys muna ni pegah dong han juga model muna gena draw waju kalian ke upi hiberea utom uberea mi ta sungkin utom langsung je ta pergi ke belang dah untuk menghematkan waktu dah putar-putar julai saat berji ateng kalinya tak putar
Dan wak ron ni muta nenek jak aku met dulu sejalung je kena Paris tu. Oh masya-Allah ni Nah kena penyakit si senoi Paris ni. Penyakit pu dah kena muta di Aceh. Penyakit tergiduk pu yo. Pu penyakit trauma. Penyakit tapi hana pupu alhamdulillah nam tang bira tegil Allah Taala. Ya belah no pada lekat hitam lekat tadang ke nah. Nyo lekat merah. Belah deh. Lekat Medan, lekat Adang, lekat Kreh Kroh. Macam nak lekat nah. Alhamdulillah ni. Karap ji atung tengok jak. Oh nyo hai penyakit tu sintom penyakit tu sintom kalau ni. Mah nam cih noi Paris ada penyakit tu sintom Ada di Aceh seluruh nah yang penyakit tu sintom nah. Ya ni dulu ana yo ile dulu ke tanyo kalinyo. Sampai nanyo idong aju ni kai polom banyak on kalau no. Nyo perpaduan nyo belah no pada lekat belah no pada bit lagi bak kisah apa yang di apa dekenan di Yaman yang na laut apa kan laut merah yang sebelah apa kan belah no pada lekat belah no pada bit nyo tapuk taju betruk kedeh ni kamar empat utum ulam nyo giuku hu pegah utum u nyo langgar yang ban lagi yang kisah saya ulang ini Paris na jaga dulu kan mesti kaidang hai po ji aleng ke cucung bau lagi anan di mengindap roy nyo tapuk taju lele tak ada haba orang ron pihak ini dengar lele tak ada haba hai mah ada hai kena dengar si mana di mana pegat di mana demi peribe jam tayang dumpo taulah ni empat dulu tak le dah surat je no tiga ban cerita ni ban cerita dulu Wak ron hantu dulu orang pegalik hilung wak ron hantu dulu nyo tak putar ju dia ju papa yang naik dong dulu dalit lehnya kahek tu baru tajib ia ka cip berkuang tu yang belah no kebuh nyaring man kepu guna dak ada nyaring jet idang cik dak yu ana tambah lagi datuk dengan kelembu ana guna ada nyaring ilung empat sampai ana ada nyaring idang cik ni bunyi ring ni kaidang hit tarik siron kaidang hit tu ruhung nyaring bibi ruhung nyana umpan balik tren bubrang mantan kalau na bubrang dua kaki yang tren hino balik kemuku mantan le bubrangan kalau engko bibi perdeu ino makaji bubrang dua kaki galak itat ban nyo tak putar ju ang kemunau hai sahabat everyone tajak ulang hinoi Paris ni ban ni lang belang pulau putih ro kan tu nyo untuk biaya masuk sampingan gepegah lurnya biaya masuk sampingan ban cerita nanti lagi nyo ni tajak aju lagi nyo yang ke menau nyo pi hana trip li gaje tak putar motor ko padi kena paling me padu dah ke 3 minggu trip dah me 5 rota lah baik tabuh julah ke 3 minggu tu ni ada putar motor ko padi ju tayu ko dulu ijak belah droy ke hendak mi hana li padi hino
Yang ke menu hai saudara hai. Dia ulang. Nyo taja atung tengah deh. Putri kan taja atung tengah nyo kiban hi. Oh, masya-Allah, ku berat kena penyakit kau ya Allah. Penyakit tu simptom ni. Cái kebun nữa. Mati ke rồi, lagi wereng ah, tu bahasa Aceh wereng gitu nữa. Penyakit simptom ah. Nah, nữa. Yang ke muno. Tengok jauh belang. Ini Paris ah, tak jaga dulu. Okay. Nyo kat buat tengok saja. Nyo boleh aku kau nampak macam nak ia abu ah. Dah jauh lah ruangnya nah. Menumpang kau beram unta. Cái ông lơ lơ chạy nó, một số hắn ta su patu pacu nó đi di Paris á. Abis dapat aki tu ha. Tu sia tu ngan bro cái ông á. Dati nó sama cik nanji. Một số dah ceh cái ông mah ha, nó cái ông mah nanji boh merah ha. Ban cerita aja. Yang kemudian hai saudara hai Alkisah nữa. Empat ha, Menara Eiffel je ha. Memang Hinoi Paris tapi ke kon lang kotai pegat Menara Eiffel padahal kon hino banyo bak belang ni pegat Menara Eiffel je. Kan dak lagak tan tak baba api baba foto ke. Padahal bupa ni euy. Jen kalian gero nu mandum hai saudara. Bah cerita je kan. Yo kan iya kan mandum ni hom. Yo kan do mandum ko. Ka kerja hoi le hai saudara hai yang kenyana nu Menara Eiffel ni noi. Dia tu nyanyi dang dulu pegang ampung siwa, pegang ampung kliung. Tu Menara Eiffel nya. Ka kerja man saudara le ya. Tak kiri juga deh. Oh, pi. Iku pi kara abe tak kiri juga wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim anu nanggro. Yang keban rekan hai ya, yang keban lagi lung pegah uno ya ne. Yang ban wah bau tum Menara Eiffel na, ta jak ublang ini dia. Man urun ro ne, mian patih tu serah urun ro ne ha na. Ilung urusan lung pegah. Ai patih ha mati urusan urun ro ne. Ban kan nyon ha. Kan pah bau kuai, bau tum Menara ne. Karena pengen tengok ni bau tu Menara Paris ni ni Menara Eiffel ni iban manyang ni iban manyang Menara Eiffel ngulung iban aku je le miau menhan dan akhiri jo wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.